Vidim da je Anđela objavila video da je negdje u prirodi i napisala ko je zadužen za njenu frizuru. Anđela se sve više druži sa Gastuzovim društvom. Šta mislite, da li će ona nastaviti da se druži sa Gastuzovim društvom i kada ne bude možda u vezi sa Gastuzom, a ja mislim da njih dvoje već nisu u vezi, a Anđela se druži sa Gastuzovim društvom. To znači da se uklopila u to društvo i to je to. Vidim da je sinoć bila i u izlasku. I ne znam koji je ovo klub, ali Anđela uživa u izlascima, druži se sa Gastuzovim društvom. Nemojte se iznenaditi ako je vidite u Eliti 10. I šta sam još primijetio što se tiče Anđele? Da li vi primjećujete da Zvijezdan uopšte ne pominje Anđelu? Ja sam neko ko zna da cijeni to. Ko zna da prepozna to što Zvijezdan ne pominje Anđelu i cijenim to. Zvijezdan bi mogao da pominje Anđelu kada god hoće, ali neće. Mislim da bi Anđelini fanovi trebali to da mu cijene. A što se tiče Filipa i Alex, pa Filip vidim da objavio je scenu iz filma Bulevar revolucije. Znate taj film, vjerovatno ste gledali. I za kraj, ono što me najviše zanima. Kako je moguće da niko od Aleksandrinih fanova ne zna šta ima novo kod nje? Alex se izgleda stvarno povukla sa svih društvenih mreža. Šta mislite do kada će to trajati? Možemo li očekivati da se Alex vrati na Instagram ili na TikTok? Nije džaba onaj studio sređivala za TikTok. Ako neko zna nešto, neka napiše, hvala.